Бейтин идетин толору бахлабыт оғаймақ кутун туппут осколы эби үйрехтәһинин педагога Георгий Барашков салтатынан тыыннақ доғолга музыка керегетигер сүгүрер гимназия үйренәтчелері сөбілен туран жарықтаналар. 11 класс үйренәтчіде Алина Никифорова кыз оғого седех көріңі ударнай инструменттары талбыт. Тын уже тох позициялар барта заянта этилер на бәбин даны барбаңга тардарыда. Олин барбаңга олар бутум. На манны жартанар тастынабын ха тох стресс снимайдыр ди хаяп тухайдалты. Оғылыр улускалар үргағда ғырылар арас конкурстарға, фестивальдарға көқтөқтік сетихләхті кытталар. Бейе мынна улагана виа кружогар ақсыз класстын жабыт. Арахана конкурстарға кыттыппыт әлбәқ. Тоққа республиканская конкурстарға кыттыппыт. Тоқ Давын Дұрхан төлгеті деу күртігісі. Ойдорана, полярная звезда, бриллиантовые нотки кыттыппыт. Нунна дөсі әлбәқ. Арахана онлайн конкурстарға кыттыппыт. Сетихилер біп бұлғана, Давын Дұрхан төлгетері бұлғана тоқ дебютная группа деу күртін номинацияда ылбыппыт. Тоққа бриллиантовые нотки бұлғана лауреат первой степени, второй степени ларативит. Биллен турар бу курдук арас инструменттарга бары бир тыынынан сөптүбэхен оонньоохун чептеки болбатах. Онон оголор сетихилере элбэх сыраны жарыгы эрээр. Таманны кружогунан үрәппит 10 жыл болла. Оголор келен ооньюлар, битерен баран ехеллер. Бу примерно 2 бубус болар эджер. Быйыл битерен баралдар. Матаханан өссө ооньюрами ари кыралар баллар. Репертуар бутун боллагана чурупчулугун мелодистерин ырыларын үйрете хатыбыт. Гимназия үйренәтчилери төһөдө үйрэх наука гетер сүрүннән сыл сорук туроран, онно сүрүн биремелерин ыппыттарын дахин сөбүлүр курухоктаргар мустан духалын сыньяна биттен үйрэ кепсиллер. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы.